نخوشخانه کوبانه روزانه جی 600 حیانی 700 نخوشان پیشوازی دکه و به حمود درفتن خو آلیکاری جوان را پیشکش دکه. لنخوشخانه لکلک بشندن لسردا خوزا شینیان بریا دومهان ری و بریان خوشخانه بشن لنیرینا چاوان و نشتکاریا گشتی و گیر و خزمت جبون خوشن هر دو بشان پیشکش دکه. بجیشک چاوان عثمان عبدالرزاق جدو درباره مجاری ده گوت پشتی وکرنا بشه چاوان و آنینا آلاوین پیویست شینی گلکی سودجی وردگرن و روزانه جسی حیانی شست نخوش سرلیدانی دکن. پیشم دیشا دیگه پینجای شستی را خوشم تن مثلا نخوشی چاوه مثلا بی جهازا سر نخوشی چاوه نگن که چه بی چه نبیه مثلا تشتكتي جوابانا دربك خورية تشتك شبكية وعم علاج كده و جهازا مثلا دنيرن چه لازمه جواب وزق لازمه عدسي او في لازمه مثلا كي اوي جو تشيكن في حال في او ديسان قياسي عدسي جدبن بس بيدا كيف بشي عمليات هين شي نبي او دي كان ديسات شهر سر دي كان على اساس مناقشه هنا دراسات هي وعم تشيكن بجيشك دل ماهر علي جي ديار كركو نخوشخانه لگوری درفتن خو باش خزمتا شینیان دکه لی پیوستی ببشین دیتر و پشتگریا آلین تکل دار هیه. عيادات المني باكري عيادة الجراحة العامة ما باكري وعيادة إيجابة باكري عينية باكري. ما في عيادات ملات المجدين معاينات به. نها أقسام عند خازن حكوا قسم برمن حكوا عن كان خدمتهم قال راكم بس بري يا بيوستا جيها بي جيتي باش بي تيرا في ملاتيكا إما باجيو جوكا تيرا ماماكي تيرا عيادة خازن ملات بو وبلانا إدارة بو هيئة الصحة بو وإدارة مستشفى بو أقسامنا بكر وبشري بكر. ولاتیه بناوی عبدالله حسن دست نشان کر خزمتن لنخوشخانه گلکی باشن لجورین درمانان لنخوشخانه کیمن. ختم مستشفى يعني پر باشه يعني 24 ساعت ختم خواه مرد خواه هیله تمیز بینی دا و پاک بینی دا صدی ساده داخواست ما درمان تنه یاد بیداره داخواست درمان جوری هبه بجیشک او نخوشت بیجن کوپرانیا جورین درمان نای دیتن داخوازیا وان به درمان و وکرنا بشندن و ین عملیاتان لنخوشخانه هیه.